Ninjye mucunguzi mu kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yari mu rugendo muri Ekose, aho yagiranye ibiganiro n'abarimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Njya mugiye kubana muri iki kiganiro ni Rwandorimana Alex. Muri iki kiganiro cyacu turibanda kuri amwe mu magambo yavuzwe na Donald Trump hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo yari mu rugendo muri Ekose, aho yagiranye ibiganiro n'abarimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Ndakwibutsa ko gukanda subscribe ari inkunga ikomeye. Muhawe ikaze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yavuze ko iyo atagira uruhare mu biganiro bigamije gukemura amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu byombi bitari kubyinjiramo, ahubwo ibintu byari kurushaho kugana habi. Perezida Donald Trump ari mu rugendo muri Ekose, aho yagiranye ibiganiro n'abarimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer. Ubwo baganiraga n'itangazamakuru, Perezida Donald Trump yavuze ko yagize uruhare mu guhagarika intambara 6 ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Donald Trump yavuze ko gukemura ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi byaturutse ahanini ku ruhare rwe. Yakomeje agira ati, iyo ntinjira mu buhuza, ntabwo ibihugu byombi byari kwinjira mu biganiro bigamije gushaka amahoro, nta nubwo batekereza ku buryo bwo kumvikana. Byari ibintu bikomeza kubaho, kandi nta muntu wari kujya muri ibyo bice kuko yari kwicwa. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko kimwe mu byamufashije gukemura ibibazo by'intambara harimo n'ikijyanye n'uko ibihugu byombi byifuzaga gukorana ubucuruzi na Amerika. Bakunda Trump, barifuza gukorana ubucuruzi na Trump, barifuza ko tugura umutungo kamere wabo, barashaka kuduha umutungo kamere wabo. Perezida Trump yavuze ko nyuma yo kumenya iby'iki kibazo yafashe icyemezo cyo guhamagara bagenzi be, hanyuma bakaganira ku buryo bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Nuko rero yakomeje agira ati, nari mbazi mu buryo buziguye, ndabahamagara ndababwira nti mureke turangize intambara, nta kintu kindi nshaka iyi ntambara igikomeje. Yaboneyeho no kwibutsa ko mu minsi mikiri imbere azahura n'abayobozi b'ibihugu byombi mu ruzinduko bazagirira muri Amerika, aho yagize ati, none ubu twarangije intambara. Nk'uko mubizi, ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje hano mu bihe bishize, ndetse n'abaperezida b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye kuza muri Amerika mu bihe biri imbere. Kuwa 27 Kamena, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashize umukono ku masezerano y'amahoro hagamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yikije ku kibazo cya FDLR mbere yo kuyashiraho umukono. Iki kibazo kiri mu bigomba kubanza gukemurwa, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, hanyuma u Rwanda rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashizeho. Mu masezerano yasinywe Washington, impande zombi zashigikiye ibiganiro hagati y'ihuriro AFC M23 na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kubera i Doha muri Qatar. Muri ibyo biganiro, amahame yashizweho umukoro hagati y'impande zombi hagaragajwe ko yuzuzanya n'amasezerano yasinywe Washington. Mu gihe ibintu byose byaba biri ku murongo, byitezwe ko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazahurira i Washington bagashyira umukono ku masezerano agamije amahoro. Reka inkuru yacu tuyisoreza. Mbashimiye kuba mudukurikiye, nawe ubutaha.